Bueno, isto é día de noite boa. Boas noites a todos, felices festas. E aquí está o loco da colina, matando o tempo da mellor maneira. Ten aquí un cacho dun pau que empezou con el, tiño aburrido por aí e xa non sabía que facer con el. Bueno, pois aquí estamos masicando nel. A ver, ido ten, voulle chamar o pau das serpes. O pau das serpes, vos mirar o que aquí eu levo picado por aquí alrededor. Os bolillos que eu lle fago a todo isto e no que me quedará, porque isto depende como me colla. A min avena, así o traballo, vos mirando que liada teño aí por dentro. Bueno, pois estamos esperando a que me chamen para cenar e a ver se o Papá Noel se acorda algo de min e despois xa miraremos en que queda a cousa, porque emborrachar non me vou emborrachar, pa cama logo vou a ir. E veña, felices festas a todos e a próxima xa nos veremos. Veña.